bolo Kwir budget ma mieta ye 59 billion mara piera beach we bumwen makiwaje kumbete pere parliament wache la malo toile eto manu furbati lo bolo Kwir me do gi office mu chara ma megi me mo karan bene pia ke cholo kumbeke wache ni ministry me finance ma honorable Jarma Penduzi ti gene e park committee ye ti Penyo gene wichara pa LC1 ke LC2 ko marama billion ye pierre ngwen we boro mir ki chulo ma pia bir mi charo lok me bolo Kwir en dom rama o ke mere billion pierre bi chwe ngwen ki billion pierre ngwen we boro no chi andi men me LC1 ke gan habera penye chama na wache Kebaini Uganda is the Pearl of Africa. Is it still the Pearl of Africa? Ni LC1 peke bolegi kui. Mi ario ke mi chako bolo kui mukene. Ento jomoti ofisi peke chologi. Donka peke chologi. Wangeyo kini ni kotij go beru be nyo kotij go beru raj. Atama ni Gamente teka yupo gimon ma ile mono kloni vagabondage. Vagabondage yani itie ki dano magati teach kono ke chologi kono pe ke chologi no gitika kwo ento keta gi kwo kwede pera woni yang yo kwo gi mati ati dong la ko region ene gramo be teach office gi tiyo kwede maraj mi vor dano piem no giti luteal gi tiyo maraj menene gi chamo chana piem giti luteal ento i doctela gi ni they use the advantage ni mer giti ki doctor gi me toto dana matek piem ngarte ka cholo ani jo lo ka kan chabir kan mukar ni muchara pa LC1 ali pa wi po waje kan ko ne nga ma ene cholo ali pa mako beri Rafael majezi minister melo ko government wa ke med wa ko o ali piera bit dwe ki dwe mano chera ngali pa ne ben pa ki cholo dwe ki dwe ba ki cholo I yonge Mwaka ya ched so expenses pa LC1 ke LC2 committee da duong da det pingo gor ti ke budget ke planning ke ki met wor mera kumana ingeni kama goodwill pe ye ma ke wache ni kimi office ngarta ka chelo kori doctor matia tipe nyorne ke mete mere dano ti kumano as long as girmatika neko is keloni mentor orientation dano tikelo kori wimani anteka do fuda teki office kirika ke chola don pa be pa en la kori mentality ane o ya dante chan bene PM initi ka tiji office pa Gamente chalo LC1 ete waje kirika pikichuli fudong perak total itika kwa kedi pe warama beko ini kin joma tika kwa lo dane pe warama beko ini kin go magatika timo bal nyo ini tika munyeka go PM pol kar ka wachine go duong go lugi wunye kelo tela gena wiya ko o ya wachilo tela go bana wunye ka go PM gen men but kumbeti honorable Jarma Penduzi pak gen chairperson chairman te wachine ne ministry me local government amene LC1 go butiuni ni kapeche peke choro chanage en la pen manager wa penye kere ne en do budwoyo widano ne lok mengo toto chana ke kom dano cham chana gi eguni weng is an advices maraj ema in piramotiji office mo ke ken la bon chul aya kebele tika tiji do office make wayni office minimum wage in Uganda wachi no dano mir ke chul ke chiliandi kiri way house girl eni International Labour Organization take again makloni minimum wage. Minimum wage in Uganda ni an la teach ko na take donyu ot gangadi ka cher dong ma no teach muchar matini mo miro ke miano chilia di. Any beru the first stepping stone mi wachi ni wa lok control. Ento itika lok kingot ma lawyer biya chara pagamente itek dero itika mi yer chiling alibapa. Amiro wachi LC's a death mati sel mamega I karkare east karkare west karkare central ali mia chel ki pier rio ali ba pa pe due chel ema acholo mo char gyo acholo gyo pe Mwaka chel ba pigi yelo Gamente kum beti ki giti wai ki kero chena e maro billion pier ngwen we bor me chori do tela me LC1 ke LC2 ma pe ya ki cholo gi mo char ena not o ali mia chel ki pier rio pe Mwaka chel pe ngara chel